Hayi ngiyakutshela ngibuye ukuyothenga amahewu ngigadela abantwana abahluphayo lapha endlini isisterling ngishiye nabo. Yo, inhlanhla yami ngenamhlanje. Yenina, azange ngithi maniceda ukudla nilahlele edustbin. Ubani olahlele lesikero sebanana laphaya? Ngavele ngathukuthela kokugcina, abezwa labantu. 1. Ngikha amanzi, ngiyakutshela bona bayawavala. Mangibuya ngithola ibhakede lisese-empty. Ngifile ngathi inhliziyo yami iyabila. 2. Ngithi ngizifundela iBhayibheli. Ngiyakutshela labantwana bakhipha ama-page. 3. Ngisazirelaxele, ngibone ngomdoko wami ufly. Ngiyakutshela badlala ngawo i-volleyball. Sengikhathele ngifonela umamabo. Mhlambe yena bangammamela. Ngithabiseng, abantwana bakho sebayinkinga, conga ukukhuzele bona mhlambe wena bazokumamela. Kunokuthi abakhuza vele akhulume into zakhe. Hello. Right Jude. Ngiyaphila mama. Cela unikuhlehli phone. Hello. Hello Shekhu, hi. Nginikhumbulile ya? Ya, ngizanibona ke shapa ne. Maye awakhuzi.